ngibuyele marubeni erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele mina maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala erubina ngibuyele maye mina ngiyala ngibuza nginitshali ngabe marubeni ngibuza nginitshali ngabe marubeni ngibuza nginitshali ngabe marubeni ngibuza nginitshali ngabe marubeni ngake ngabuyele rubini katolumkuba. Siyanamukela kwaSikhosana kudliwa iliso. Lotshani ngulungile Mabheno okhulumako. Nginembuzo namhlanje ezongidanisa kakhulu but nasenimema abantu batsho kudliwa iliso. Kanti into le iyabamnyanya nini? Kuthome nini ekutheni batsho sekuyamenywana kuthiwa batsho kudliwa iliso? Imnyanya into enimema abantu kiyo le. Number 2. Njengombana wena wazi ukuthi awukendi. Umndazana ulithari will14 whatever ulchuburu. Navano uthungisa umbathi roge lihle ube muhle and mind you ni babahle ngiyanibona ku Facebook. Nenzi makeup ni install ama weaves nikhambe niye lapho. Na uphume ekheni uphuma uthi uyapi? Na utshela ummakho lo owenda ngo1998 nofana ugogo wakho lo owenda ngo72 uphuma uthi uyapi? Gogo ngisaya kwamthweni ukudliwa iliso bese akuphendule athini ugogo wakho loyo nofana ummakho loyo. Nase nenza ideko nenza yani ngelinye ilanga nizokuvuma ukuthi kuhle into enenza ukuthi niphume lawuleni ideko le skhuwes nifake istand lapha into ekulu ilo ibhodi lapha ehloliwe ukuthi kudliwa iliso kuthi ubantu into le yamenyezela wakhe wezwa wona kuthiwa batsho hey siyanamukela kusengikorweni hey siyanamukela awobaba bazokutshela boma ukuthi abantwana bayamila. Like does it make sense to you ukuthi into le ibe mnyanya na? Ithome nini ukuba mnyanya? Yazi bakwethu kose understand enye into. Ngaphasi kwesintu kunamasiko pilo anabanikazi. Akusingiwa wonke umuntu kosutha ade gamara into le yenzeke ekheni gamara ekheni kusekheni la kwenzeka khona. Kunesikhathi la bakutshela khona ukuthi ngapha ungasaya into enje ungayiphathi nanani uba restricted. Kunezinye izinto zesintu ekufanele ukuthi zingamenyezelwa. Zimbi nazimeme abanikazi bayazi bona ukuthi ilanga selila sekusikhathi senda singaliya. Abantu abaliphethileko isiko philo lelo ingoma leyo abangaphasi kwayo sebayazi ukuthi nje sekusikhathi seritual leya. Insebenzo leyo sekufanele ukuthi siyiphethe nje bayazi bona. So asikho isidingo sokuthi imenyezelwa. Akafanele ukuthi imenyezelwe because akusingiye wonke umuntu. Kunabantu thizeni ekufanele ukuthi bayiphethe into leyo. And kwabanye abantu it's none of your business. Nina eningasilapho engingasisigaba senu leso ayinifuni into leyo. Enanizibandakanya ufana ukuthi niyaphapha. Nanizibandakanya ufana ukuthi nithanda izinto eningakafiki kizo. Hence I'm saying now uzokumema abantu umkhulu unguma enhle kumara nyawarisa unguma emphakathini una 52 umama owendra kade uma engathana mhlamba siyahlonipha uzokwenza ideko umeme abenrazinyana basho bazokudliliswa kuyini iliso nje sengibuza nina ke evane attendeke niyokwenza ama content lapha duze namabhoti niyazazi musa nje nabangakubeka phasi bathi kuyini iliso uzokuphendula 5 marks hlathulula kuyini iliso likudliwane idliwa ngibani uyidlelaphi ubayifaka ngesitsheni bayifaka ngaphathi kwekapho bayekhongozela umuntu lo nakayidlako loyo uyidlela uyidla akuphi uyangendrabeni nofana uba ngentendeni nofana uba ebandla esibuyeni ukwenzani. Uyabona ukuthi uattenda nofana uzibandakanya entweni engasinge yakho egqineni naselu redifala like usoridifalile uthoma uthi bakuloyile angishithoma njalo phela nibanengi nini enicabanga ukuthi baniloyile abakaniloyi ni redifalile because naba yingcenye yento kade inganifuni
enye nenye into yenziwa ngesintu kamare iyihle nangabe wena uzoba yi-part of into leyo ende kungasinge yesigaba sakho nayifika kuwo iba lithunzi elimbi wena njengombani ungakendi ukhamba wena bashiyo ukudlilisa ungazi ukuthi liso lokhu yini nithuthuluza zinyama efanele zinganithuthuluzi torhwana uba nethunzi elimbi ngeke uphinde uchate amathuba ukuthi wende abamancane amathuba wokuthi ube nezinto ezihle empilweni abamancane kuridifala lokho because ukhambile wena ukuthatha ithunzi lento ongazibandakanyi the reason why kunabantu abathize kufanele ukuthi bazibandakanye intweni leyo it's because wonke umuntu lapha wendile wonke umuntu lapha uthethe bangaphasi kwethunzi elilodwa elifanayo therefore into le iyabafanela ukuthi babe ngaphakathi kwayo baphethe lokho kufanele bakuphethe mara wena nawungakayenzi nawunganabo ubuthakathi lobo ufika sowungena iba lithunzi elimbi kuwe and then egcineni uyaridifala bese uthome uthi wena ya bangibona ngigraduate bangiloya ngikho ngingendi ya ngathi ngenda mina ubaba kwami angasangifuni angeke akufuni because unamathunzi amambi wena phela uhlezi imathunzi afeyila angithi wakhamba wena wokudlana namaliso ongawaziyo khuyini 5 marks khuyini liso omunye basho no lungile thina samenywa ngumakoti and umakoti siyamazi it's our colleague hey umakoti lo wanimema umakoti lo uyazimemela wena wakhe wabona phi umuntu athi lochani guys ngisayokthomba ngen17 icude lamnizeni nakhe nabona ubani umuntu azimemela ayokthomba nakhe nezwaphi basho umuntu uthi lochani mina ngiyokwela ya igwabo lami lizokuba ngomvulo but nangihlaba ngen13 June so ngibawa nizeni emasokane nami wakho wabona ubani umuntu azimemela so why umuntu nakakutshela ukuthi mngane ngibawa uze ngelangeli nje udliwa iliso enezingama why into le ingakusoundeli ukuthi hlanya why ungabona ukuthi imhlolo loyo and abantu laba ba-attendako abazi-attendeli bamenywa bolombeni bokumbuza abantu ebekufanele ngathani into le bayayazi bayayivikela bayazi ukuthi into le i-wrong so nimndeni nina nihlezi niba nengangaka nenza ibhodi lapha kwangena abantu ngokuhlukahlukana nibazi ukuthi laba lo akakendi uphindile akakendi ubani banakakathathi bahlala lapha kwabamnyanya akekho noyi-1 akunaqheka akunagogo akunakumbuza oyi-1 oyibonile ukuthi into le mara kusiyo into le ukuthi simemezele ukuthiwa basho kudliwa iliso akusiyo bese nasebangibuza ukuthi khuyini iliso nibaphendule and nibadlulise nibatshela ukuthi yenziwani and ithomaphi ithome njani ningamane nibameme kuphela nibadlulise cause njeyabona nje kusekuphuma imibuzo kuba ngathi akunabantu abathanda indaba akusikuthanda indaba niyathanda ukumotsha isintu because nithanda ini amadeko one thing about ideko nesikhuwa zidemonic zibomponeng nawenza ithi komdeba kubone ngoba ngathana benganadeko lapha kunganastensesa esihloliwe ukuthi siyanamukela kudliwa iliso abantu ekufanele bangezi ngaba bagezi mara ngoba kunedeko ugcine sowumema abantu engafananga ukuthi ugcine sowumema ekufanele akafanele nokuthi umeme because into so azimenywa musawumemi abantu abaziko bayayazi ukuthi sekusikhathisa umuntu akhuphuke umuntu owendile ukuzokwazi umuntu othombile uyazi ukuthi ngelangeli nje ngesikhathi sinje ecudeni sekwenze kanje uzovela athatha ingubo akhuphuke there's no need ukuthi amenywe akumenywana so sazi na uzimemelawo na umema abantu endweni zesintu ezisacred ekufanele ngathani ziyenziwe emsithelweni nizenzazi kube mnyanya zigidele zibe sepepeneneni awusa understand ukuthi of khanlana guteno nobukhazi or icude lethari or kuhlabisukana awusa understand nje ama-vlog wena vane sawabukela umuntu ongaziko vele uvela like athi kuhle but nawazi isinto uyabona ukuthi ayi la yikho into yenzekako la yinonsonso yodwa and okubuhlungu ukuthi baningi abantu abayokuthinteka bonakalelwe bamotshakalelwe baridifale simply because sithanda ukwenza ngathi indwezi angazi or isindebele ngesekhenu na or
nangazi nimemelana I don't know angazi ngoba le ndaba yesimamo sizoyikhuluma angifuni net video le ibe yide net bese ngibuza ukuthi njengoba nanimema umphakathi nithi kudliwa ilisu kwenu iminyanya na wakhe wezwaphi wona ngo93 ukuthi basho kwamenywana njengoba wona uphuma umbethe iroge elihle uthungisile umbethe iweave une makeup uthi basho uyakhamba uyakwasikhosana kudliwa ilisu ikhuyini ilisu uphuma uthini ekhena ulayelisa bathi uyapi siyathokoza kunesinye isitsho ebesithanda ukuthiwa bogogo ne bakadaba bathi umuntu owendileko abangani bakhe babantu abendileko and now umuntu wa modern times uyocabanga ukuthi yinto embi leyo ukuthi mara ngeke ngikhule nabantu bese nangichatako bangasabi bangani bami yabo bocabanga ngathi mhlawumbe isindebele siyagandelela but that's not true. The reason why bathi umuntu owendileko abangani bakhe babantu abendileko bebabalekela le compromise esele iyenzeka namhlanje. So I've been reading your comments nizama ukuzijustify and iyangihlekisa because ukujustify nina bolombeni nanizo ukuthi batsho mara ngo3 nabafikako ilisu vane selidliwe ngo11. The fact that so ngitshela wona ukuthi ilisu lidliwa sikhathi bani, do you understand ukuthi you are breaking protocol? Do you understand ukuthi wena so ungiqoqela izinto bengathana akufanelanga ukuthi ungiqoqele zona? Because I can take you back ngikubuze ukuthi okay lidliwa ngo11 ilisu yena ufika sikhathi bani umlobokazi since ungicocela ngesikhathi sokwenza izinto kungasese yiproblem kungasese yifihlo yomendo. The thing is abantu abathethewe nabantu abandileyo it's not like abazi ukuthi ilisu liyadliwa, so asikho isidingo sokuthi nimemezele. Okhunye ukufaka western traditions when lawa amadeko nani endweni zesintu ngikho kulimaza isintu because now wena ufuna ukubiza abangani bakho abangakachati nama colleagues wakho emchadweni nakho ngisho emendweni nakho bese uzokhetha ilanga leli eli part of ukwenda kwakho. Now you are compromising because if wona awukhola ukuthi uchadile and ufuna ukwenza iparty abantu bakubone ukuthi uchadile, why ungakhethi ilanga elihlukileko? Why don't you choose a day or days later ulikhethe uwenza iparty yakho leyo ufaka ideke epheleleko beza abangani bakho bazocelebrate nawo? Why sekumele ulikhethe ngelanga leli whereas la kunento ephethwayo? Sekumele abantu bagijimeke ke bathi M4 ngo12 kube sesicedile ngoba abantu bayeza. Umuntu nakafikile wongakathathi nakathi udosi ikhalasi uthela yena keni sekumele nimchazele no utshelo ba ubuseli ngebangelisini and then uyokufila njani bese ngikho ke bathi amandebele ayabandlulula amandebele nosemnyanye nabo bazo restricta ukuthi ungenzi so bayadela akudelelo. Iproblem ngiyo lokuthi nimema abantu abangafuneki endweni lezo bese nifuna ukuba restricta and sekubhlungu nasotshela umuntu ukuthi ungasela amanzi layo ngiwa kuphi ungathinda utshwalobo ngebabo baba bese umuntu vele ngizokufila less vele because now ungitshela ukuthi ngingasela utshela lobo ngiyabo baba and nami ngichadile ngesikhaya nami phela ngichadile mhlambe ngimzulu ngithethe but you are telling me ukuthi ngingabusela utshela because wena ngebangeliswini. That's why abantu laba abangasimandela bafila ngathi siyaba discriminate. It's because niba mema endweni ezingabafuniko. Now ni compromise isiko lesindebele because nifuna accommodate abangani benu nenza ama party whereas ungakhethi ilanga elinye musibongakhethi ilanga elinye. And now nanizokuxola imemo ukuthi ngen3 itoni nobukhazi ngem4 kudliwa ilisi sekusele kancane ukuthi nisitshe ukuthi ngem5 uzokubuyisa isikwa or umakoti malukazana ubuyisa amehlo ngengakhi uzokuhlambisa ngengakhi musinya nositshela yonke ingoma le nizosithoma asafika ukuthi ngelanga elinje uzokufika akusisnaksi nangabe sithoma ngomdicho umalukazana uyokufika ngabo 6 o'clock thina zabe sesicedile. Niyafuna ukuthatha isikhuwa nisifake endweni zesintu and lokho kucompromise isintu sethu. I cannot say into like simnyanya then ungitshela ukuthi maravane seyiphelile ngo3. Really that's your reason? Like
nina ninechudu ngoba ubukhosi bamandebele abusi you know abusi ninechudu lalokho. So ngathani niyavuma ukuthi ukudliwa kwelisi akusimnyanya and akufanelanga ukuthi abantu abangakadluli lapho ba-attende. I don't care if wenze ideco lapha abantu kumele sebazi. I don't care iyenze ngelinye ilanga ayenziwe ngelinye ilanga because now so mema ama-14 umema amathari wamema besana khona lapho wamema amasokana basho wena bangani bakho zinhlobo zakho ngelanga lokwenzana ufuna usitshela ukuthi hayi bese kuphelile ngokwedlozi kuphelile. Spiritually has it ended? You think when you do things now ilanga ngakapheli phela nangabe guys niyazikhamba inyanga you know ukuthi nawufika la ngikuhlambisa ngikufaka ibhafu vane ngikutshele ngithi ungahlambi namhlanje until kusasa nakhona emva kwamadina because ubuthakathi lobo it's ongoing. Into uyenzi nje iphele nje and isikhathi sabezima sifana nesikhathi sethu. Nangabe namhlanje siyaphahla ndiye namhlanje simphahlo angekho uthoma ubethe uyilo ufaka isound seniyarembula kumphahlo. Wena ngicedula ukukhuluma lapha eganzelweni lapha emsamo ngicedula ukukhuluma nabezimo but kina say mara bese sicedile bese sifuna ukuditha. No mama hello nana okay mntanami ngeza. You cannot say no thina bese sicedile ukuphahla sihlabile imbuzi sathi no ngcono sesidithe. No isikhathi sabezimo akapheli umphahla wakapheli. Umphahla yokuphela kusiza kakhona emva kwamadina so uphelile kumphahlo. Abantu abakavumeleke ukuthi baphume bakhambe ulala ngaphandle. Abantu abakavumeleke ukuthi balalana. Abantu abakavumeleke kunemthetho eminingi yokuphahla azikavumi ukuthi into ezozenziwe. You cannot say sesicedile musuguqa lapho sesicedile ukuphahla. So nazo ukuthi no mara ilisi lidliwe ngo11 thina ngo3 bese uyaziza ukuthi thina and for the fact ukuthi sokumele ukuchaza ingikhathi so usichazela ingoma yokwenda wena into bekumele ngathana iba sacred no bekhaya ne into leyilula nangaba wakathombi ungazibandakanye izinto enzicude ezingakufuniyo. Iya equdeni ngelanga lela bakumeme ngalo ngomgqibelo lapha eGermany kuhle lokho ngiwo umnyanya loyo ngiwo umnyanya loyo. There's no need ukuthi utshela abantu ukuthi umntwana uthambisa nini uhlubula nini. Umuntu othombile uyazi ukuthi nangabe kwamabhena icude lingeni 17 kuthanjiswa nini. And amathambiso ukuthanjiswa actually kusimathambiso nisikhuluma nakumbi isindebele ukuthambisa kusimnyanya. Akusindo ongabasho kosuhlambe umakeup ukhambe basho nibasho nemathambi nizama namadeko basho umntwana uyathambisa. Yini la ithambisako yini le kati yomile senifuna ukuthi sinibuze eminye imibuzo godi. Ukuthambisa kusimnyanya ukudliwa kwelisa kusimnyanya. Amasokana akarithanako lapho umntwana akaphumako akusimnyanya. There's no need nokuthi basho nibe ibhomba lapha njalo basho nibukela amasokana basho ayarithana. Umkhulu una 28 unabantwana abayi3 ulapha abantu abahona ukuphetha into zabo because ula nevandla lila akusimnyanya. Umnyanya ulokha isokana nalizokuhlaba. Isona lihlaba kolimbethe ingolane eziningi mnyanya loyo kamaru rembule kamaru vumele wecele kamaru uthungise. eJemini lapha ngomgcibelo nofana ngosonda hakuya ngokuthi mhlobo muphi navane kunejem lapha mnyanya lo kamaruthungisa mara amanye amana akusimnyanya. And ulo ingoma yokwenda ihlonipheni why ningahoni ukuyekela into le ukuthi thome beyiphele and like ningayidisturb nangabe ufuna lokho kwakho kwama lunch komthatho ukuthi ubeke ikhekhe lapha abantu bambathe itim why ngakhethi ilanga elinye why ufuna ulicompromise ulenze la emalangeni lawo ukuphetha isindu sokumele utshela abantu bemzini wena ukuthi kose baqede mncayi ngo12 idekho iyafika. And how do you even guys plan these things? It's so funny ukuthi usaye emzini abantu mara seyabatshela ukuthi bakwenzele njani. It's so funny. And I'm not fighting angilwi ne, but mina I'm all for isindu. Nangabe uyazi thawukendi lisa ukuya endweni zamalisu he umakoti bamphekelele ekhabo nina niphekela nabo makulukazana nina nigqole itaxi iquantum nimachuburu nima14 basho niphekelela umakoti nakhe nabona pha umakoti aphekelela amachuburu nama14 namathara ngoba umuntu lo ukuphekelela bangani bakhe abolombeni. So lisani into leyo nimhlonipheni nangabe mngana akho mhlonipheni umuntu loyo
and nangabe niyayifuna into leyo ukuthi nenze iphathi or i-lunch leyo khethana elinye ilanga ningazokufaka izinto zesikhuwa esintwini sethu ngoba zona isintu nimema abantu ekumele ningabamemi ceda nifuna ubachazela abantu bayalimala kuthiwa amandebela ayabandlulula abantu bayonakalela abantu bayaloyeka bangasabi nezinto ezihle empilweni because bakhamba indwe zenina ngesikhathi ibe ngifana ukuthi bangazikhambi